Infine secondo je Hrvat Želimir Audi. Και φεύγω, έχω να κάνω, έκανα σφύρα και κάνω δίσκο τώρα στην Δώρα. Πανελλήνια και βαλκανικά είναι όλα. Είναι τα κυρδίμα, άρθε. Με χαίρονται. Silver medalist representing Turkey, Ahmet Gonci. This is not Ahmed, this is team manager. U njegovem imenu bo prevzel odličje vodja ekipe, srebrno medaljo osvojil Turek Ahmet Gonci. Zlato medaljo pa gold medal representing Croatia. Zlata medalja pa gre Hrvatu, z nami je Ivan Graberec.